Ja. Rúdach go chuideach bhuaí an túla sin apragat uisce airigid. Uisce airigid é lá. Ok, uisce airigid. Uisce airigid. She shares a Laios Sin ceas, Laios. Ik doe je vertaalach na Catholicus te gaan go féimú bón airigid a chur an a such fig. An a fig? Agus uisce penis de bí as san tuach. Wel, yn ddwysg i rwyd wrth ein yn arts yn byd, mae'n smwynio goffe mwyd... Synalt. Ha? Synalt, no. Hei. Ddwysg. Gymryd a hag o brother? Wel, a cain ag am o'n nôl fa hyd y sios fa each ag sgas e boch. That's in that box. I was so squatting because I'm a Kurushka, they had a Ushka Eric. I was all in the Ushka for the rocket. So, from the rocket. Next time there is some routine with all the Roy Karsta, who Ushka from the rocket. Fan bu kuttig in the Tolchachat. I was all there in there. And it's some day in there. Wel, zeg je net eerlijk. Wel, voor mij roepkaltach sin, voor mij schaambaar nog go féimú uistein as alt. Alt. Agus rád de dópharis an alt. Hey. Júns a chug. Wat doet ik in mijn zin? Júns a chug. Ja. Agus, féimis go raibh fachgol ik dunne a bheith fiachan i buch a léisiú. Oh, wel. Chúrigad bón airigid a bheith an uiste seo áit a chóiricin iad a buch. Agus gaga is an íse cúbébi gawn. A fachgol. Round, no recommend. Yeah, round. Round, hey, then man wel. Agus an buch yn post a bhí. Wel, fas na seo. Ja. Oh, nu listen. Ja. Well, we'd go right cast, go like this. No Gretchen on them kitchen.